سباراندن، تالانکرن، راباندن، هاتیه آواکرن. جهر کسی کتوانی نوی لبر چاف همو جیهانه بک هاتنه و هر دم مرود دم بشارتیه. لی او بجبل خانه برجواندی انجباکان او دولتی لی خستن و سازی کدوز امروغاهی دکن را رو برونه. جاره کدن سوجه رواندن و تجاوز کرن کچه کتمن بجو کشکن در سلوره هوار جیانا از دیخواز جیهانه دکن. بانگلوان دکن کدر جکشتن از آروکتیه بردن. بگونهی بن آخ نکن مانه دماغای روناهی ببرقینه و ما فکوتونه خوابیجه حتی کنگی همه کوله برجواندیان و دبر قاماتیان آقایان ببینن تجاوز کرنا زاروکان سوج شره و ده همو قانون الوالات و کم نشوپیان ده کریاره کوغانه کسی کو کاره کیوگا بکن جهر آلی برگل و دکاره مروف بر حتی دجیان الاوران دجی سوژه نوحاتونه نه لسر ناوه بگونهی زاروکان ام بانگ لوزدان رخستن مافه مروفان دکن که بر برسیار سوژه دجی زاروکان حموره و رسم کم نشوبی قانون و پیمان ناف دولتی بمبیرکن بپرسن و حساب جه دولتا ترک آکوفان سوزداران پرورده دکه و مزن دکه و دپارزه ومجموعاتها الإرهابية باغتصاب الأطفال باغتصاب القاصرات. فنحن نقول للمنظمات الدول أين أنتم تشاهدون وتصمدون على أفعال الدولة التركية ومجموعات الإرهابية؟ فأنتم شركاء الدولة التركية، فأنتم شركاء المجموعات الإرهابية. إذا لم تتحركوا على الفور بما تفعله الدولة التركية ومجموعات الإرهابية بمنطقة عفرين وكافة المناطق المحتلة، ونحن كنجلد الأطفال شنين سنقف إلى جانب أطفالنا وسنعود على عفرين بتحريرها من المجموعات الإرهابية، وسوف ننادي بكافة المنظمات الإنسانية وبكافة منظمات الأمم المتحدة لوقوف هذه المجازر، لوقف الهجمات الدولة التركية على مناطق شمال وشرق سوريا وعلى الأطفال وعلى السكان. فكل هذه المجازر هي الدول العالم شريكة لها. طب الأطفال